Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki khubor bamenta kasngi. Kajing trang berkijing angnut upat ba haga constituency jirang kala ulong nadu kisurong bar ki kam badon kam ulayatho uba sostene sotun MLA kajirang hau Antor News. Utai UMLA na kajirang constituency uyatho kajingwan terwa sya upat ba jirang ula pendem. Menta kasyong pad hau upat ba lagi rang jid nekin gentat ya haga election assembly arhajar arpulai pensngo uba sotun. Uba sotun uyathu haga por bayakun election ula terwa khmat jongki patba bankit ya gajing jongki menta usngongo ya kaseng NPP haga jingyalam u konrad ki sangma bad uba prestun tensong bayok ki kampen roy hajirang constituency khamtam kasurok na umling sya umrin bad kasurok na umrit sya pathar khma yathu uba sotun. Utai UMLA jirang uput turoy ya ke NPP berkikam jongka. Bakalale bat mau unom ino ya ke seng NPP wal ada bun kiba ben kiba kho ya ka. Uba sotun uyathu ka sorkar jelarung kat umentri katnat PWD ba prestun tensong uyarap ya ha ka jinglut sanpho praklur tingka. Ayu POE yang ni ka konstruksi jirang bat yang ni ka terkema kisah manusia bat muka. Ngaladon nadu kapor jong ba jadi nadu ki kendai pulai tu kan haki ar pusan snem lagi kita ki santem jong ba jadi rembai nang ta kawan katem ke jong ba walambok melim ngap tekini ki nriu teligi tem lai pusnem te habang inu jor ya kar komtrikam te ngai ba kadang la badang sotun tang sitam tengah ibu di ubriu uba sorit ubriu badon sisa ya ka jing sakrin ka bentakan ya konstruksi kajing kublai bat kajing songo ya ki ba baro ki balai kajing kesan hagane election usnam ar jakat pra bat ka polisi trekam kajong nga nadu usnam ar jakat pra hadu menta ngano ipi ngidon lang kini ki perlok baro babuan ki bayang hang ne babuan laki ki bayang hang ne mentapat nga kimdai ki bekersan yang hak election usnam aja khatra bat ngano ipi mentapat baro kini ki perlok baro ki aya kata ka jingkersan ka bapura na ka jonga bangan lej ke election usnam aja haja apulai namar balai ngangai scam ngatrai pindakeli naki halor ki kam jong UMLA ba kini baro kiwan ban aye ka jingkesan menta nak menta kene ke election ke mansolong house nam arja ka pra dengan ngit scam ba ki pajba nalor ba kila kersan house nam arja ka pra mentaru kini yai scam kini yai ne bat kinang aye ka jingkesan ba pura yang ha ka election ke mansolong house nam arja pulai bat ngada kerpat juri ki paj baro ni paj ba baro jong ke jirang konsensi baro kuai ngadon ya kemensi menteri naga benta ka overall development jong ka konsensi ka jungi tengah kerpat jure kiru ba kin pej iki kam bat kin ang ai susu ya ke jingkesan haus nam aja apulai hak election ke bansuan yuk kum kani kapur mereka kenduk lang baru bat i kamtam i MLA jungi i bala ai ni baru ki jengdon kam jong kani kathan jungi kamtam ha bang la yuk ya ka surak ru bat ki gi bang i hak kani kapur kalong ka kam ting shan ngi e hidap daga jeng dokumen ken ba baru kum nengi layu i baga jeng pernai jong kani bangi layu ru ya ka civil subdivision kum nengi hidap daga jeng dokumen ni kum gi kena school kat nu hidap daga jeng dokumen ka jing nanti jungi baru kum tahi bangi ladon ka civil subdivision hapo ka dong ka tanjungi mentang la pun peli ka jing nanti jungi kalong ba ki kena la kumno berapa persen ki ngi expect ba kin yo kam ne po ka tanjungi lembah ka jing ya trelang jungi bat ekonomi kmat ringkat badu civil civil SDO civil dan community ba kan ulong kumta
Utiu surok MMR Road ubakanek nadu na mairang syadu sya yo moro. Uniu surok udai uba kipai baru kilaut habaro kibenta. But ngisodon bok banong kamdai tangka repair kaba malu malah kaba ka department ka kale. Henry ngilai menta ba yau ni surok ro la penhe kendiat. Lanang ban penhe yu ni surok but kajinghe yu surok kalalong kaba la lala banyak cross ki kali atli laitli te kalneru kalong ke shibenta kaba mangingin ha ban aye ke jingro ya ke NPP led government ha ke jinglam jung sa konat ke sangma nang tayu pildi minister ibala shimkhia habidei bat unu surok atli kini ke project kiba mangili ngilai habang yeng hagane ke por te badang don shu ki week project so ke major project kamtam yu surok uba ngilai ka jingshna yu surok ngatrai lada baki rangba niki perlok borok daki yok banyak yu surok nak hendai mer syate sya umsen kini ba usurok lalong pakah do kata bat ka jingkala kala wan hakitu kitan barok kibang ong hakipot kibang mensua ki hab banyak kejat daki sau san genta banyak kejat na pingker na umsen ban let sya ternga syayo beltala henry menta tang khat san arpau minit mudon mafi bakilala ban poi syakatika jaka syakayo bat kumjuru inu surok ubah hagi digipor hagi jingut jong ki pajba baro ngiyat lenti ngi simpor kumba lai kenta tam laikan ta siteng bangin poi na bernihat ban poi syapatar khma bat menta nak hadin ka jingdap ban tei ban snai nu surok ka jingya lenti ka jungi ki sempor tang ba sikenta san minute leni 10 minute te kene ka jing kemen ka jong pajba ngasuman ong ba ki pajba ru kinha ban don ka jing songu ya ka sarkar ya ka ka ba ki nong mikmat ki le na ka banta ka jing don kam ka jong ki pajba namar ba sibenta kum ki nong mikmat ngiwan ngiyeng ngisim ke benta kum ki nongilam banlong utau kpa jo ka konsensi lene banlong UMLA na gupta ka konsensi ka jungi ka kamram ka jungi ka ba mangingin haban pej ban kmi na ka benta ka overall development jong ka konsensi hibaro ko wei